Ke School Dihar Presbyterian Secondary School kabri ke Wai Negi School Nari Boy District kabalayo ya kalat banlek mikmat cha state level jong ke Subroto Kop Arhajar Arpuar henne ke step ke taha ke Arpusan terik ubnai naitung Arhajar Arpuar kala perlong ya ke jingilang kerku kerdo ya ke rangi lekai jo ke school ki ba mi nala ke school banlek chenong ba shlong banlek ilekai ban mikmat Nari Boy District ha ke bai ke ti ke jingilekai on sedang nadula syai ke sengi haba penlong ya kene ke jingia kendu nagaliang jong kinong peniat ke school ki bakentup nadu kinong hikai bat kinong kitkam jong ke school managing committee kila ai ke seneng ke krau bat kum juru ke jing duai ke bakerpang ya kini kirang ilekai shushu nagaliang jong ke senong kala no ro ya senyang da ke song bisa nag benta ki jing don kam ban pet ye ki te kirang ilekai bat kiwe ki jing don kam nang taru nagaliang jong ba bipul thank you beri presiden jong ke Riboy Youth Federation ulon poi hagane ke school nak benta penno senyang kum gedak jong ke jingkersian ye ki nong ilekai nak ke district nagaliang jong teu no ilam ulan no senyang da ke song pisa rengkat ru bat ki t-shirt ki badon ye ke rongli ki badon ru ye ki jingtho Riboy My Pride ha gane ke step lai don lang nadu ki nong syarai balang jong ke balang Presbyterian Dihar ki ba kentup ya utemen basan o lengdo ubri presiden jong ke school managing committee utemen basan RB Shadap ubri secretary jong ke school managing committee ikong J Warjri ibadai principal jong ke school ki executive committee member jong ke school managing committee nang ta uba Romel lengdo ubri orang ba shenong jong ke shenong Dihar uba bipul thank you ubri presiden jong ke RBYF bat kiwe ngalakulan kendiat i penbasan bong mengamla banai sibun ya kan jinglut jingsap jungpi ya kasih seperti jungpi kumanis no kilang ini ai lang si tiga mon tiga yang kendiat tensoy halo ke jinglut ke jungpi dan ngamar ke di berit penbasan nganam om kan sulong ke jingai nga ha tim leader lane ha coach ke klub au juga di school kenang ba pinang la ban pipit yang izin kambare kabar ba ngira lu ya sepi pong di jampi bangin IT sepi ketupia lese ke shit ngina ketupia man kawai bat ke sepi ke bathok nanti Riboy My Pride kamu ke I love Riboy but Riboy My Pride kali ke sung salom bangadi na po Riboy District but api lu apa pilih lakai stay kan mau ba pin bu yala di bangide na po kinong susong na po ke Riboy District bat ke purom jong ke district hi kasong mentah api apa pimi kman ban bila kai nak away na tengah school pada nari Riboy District. Dan ini intin ngakmi nanti ba kajing job kan long hi happy lengkap kajing ikris hitam. Nakaliang kabalan nilai keren bagi air ya kena kono kajing perlu nakaliang ke school ya tete ladang iyo kambun kajing era nilai pensiun naga perlu ke school kenapa? Naga silong nilai yo ngin sayo mentah kadang kajing IT mentah kita IT ingi si pawajar ya bagi lakulan berkum juru ngamla kan depan pau yang rumah silong jungi mulai rakyat sepa nak benda kebaik yang kebaik kali benda cite benda bad harga juga perlu ngelayakan bad upa bad hop normali unsur pak benda yang kebolero juga kowe bukan nom sim bisa sini yaro bukan kit yang lagi pelayan yang saya sulong yang benda cite kalau kebolero juga kowe nanti kebolero juga bad hop normali bad kekali juga air sedap nasraya ada lain kali labiang ban penbiang ya pilih kat nyawut kat pra batu kam tilang saliang pun hablai kam tilang saliang udah manajer ngitung nak school umla bendan hakan les hakite bangi tap saat di Jelong umba ka district bila job increment scam ru pinang la susu panila kai khamha ha state level pinyo ra ya ka job na ganta pinyo ru bani simanta syaki national level umba tip hi ba football competition tang gaji kita kai time pass mo namar ba ki babun ki player dan ki babun ki repokmat hada football kimi nagi snong ki bekendong ba kimi iru ki sedangru nagi jingi da kai ki berit ki sapoi sakmat ba saprang te ngikremen skamru ba kum ga district kum ki noi simenta nagane ga district lada pi la kai khamha pinyo ba mi khmat sya ki benta ki ba kham chane kala bandong sya ki national level namar bakum bagi mentahi bagi player na Meghalaya ni tak lihat ngut kai ga daw yang la tertib dari increment scheme banana syakmat ini yo sibun ki player na state level ki ban persen ya ga national level ya ga ne ga por ngam don sibun ki ketin ban keren ta ga jingker ku berdo ba ga jingkin bok ki riang ba pin nang la kai kamha ba kum juru
Bapinyo ya kamet kapat ka bukod ka kya nang bapinyo bade la kai kam ha ka bade bat katong ka ba kum ka district in community batum ka school khamtam in community bapinyo namra ya ka jingjob Kaprothei hi barok kawai kapi khmat kepala dipitip ka bulan kepala ha kebalang don isu bat ya kita ki ba but ku aniyo I gadur jing jemnut jing baha jing loiloi jing itana ya kami lenti nak bentar jeng pi kiban nikmat yang sekolah balang kami kimbang bukan kau. Kalau kidan kami nikmat kita tinggal mal bisu, buat kawin bisu yang musim belum jeng jemnut jeng sore jeng baha. Mau tu kini barok ada jeng tersitam, ada jeng le kandon jeng jok kena jeng rem, andai kita thong jengi kan long bangin long dengan jok.